Di dak Litum Karbiang Lomian Justice Forum Mitang Sai Hem Long Nang Litum Apan Rangke Mai ke Pak on alam the puta kalapelo ke damtang tarik si Oktober jeklo ingkan serina ingkor hainian ingkan ser militer ang pi 2011 ahut kang bocok aputa kapot a family tumbang nili tumhan isi komplain nang pilo mate kerap nang johang apan wang lo litum organization long kopi ko son ben si ke po mate kopi ko son ben si kang bo ma la so details nili tum endun si la pen ritar lip si konat kopi ke claim ni at arona tank pen claim pon si patumi ana bangke nili tum mane also konat si ke doma chini pen humri dam pen la so alam the en pen sini litum patumi bangke Arunachal Pradesh Itanagar one stop center hada dak sini litum long dam lo la pen la bang so koson si kang bulong chok mate hula dakele damrok alam the puthak bangke nang litum pen asap oi theni than ponpo ser militer ang pipu la bangke apo bangke himariterang la pen ke Robin Hasipi kakoti rong hangarong sathe terang arong pusi ni tombiota long lo POPS ke dipulo alang li 2011 aningkan Desember dak la stadium phil long mela ke lang dun pusi than lo hala so mela ke lang dun hura so stadium phil da nonson kali da lang mati mela hadak se ke bibi amasila so mela ke lang dun jir pipi tumpen mela ke lang dun hutsi hala dak komani abang make dadak pen mane chupon der lo phan dak pen pon der lo train tha pon thor lo guhatian pon lo guhanti pen sila posi share bom lo ngan lo labang so da ilong pen si dodun bom lo kopi ko so ni ke phogela ke mo o so pi pen saminang litum statement en lo butinang pa than pon nang nilitum hoi pen abang ke kopi ma ko so la lo so putha pa sanang litum pen than pon po la sila bang so pen ana kidung la pen kisung pho pon lo labang so joy ni si nona bangke alang hala dak ke doreng ni sen ta hai mini istami Karbiang long mat asam mahabar bang ka che bangi phanalo alang li bangke mane aning dokok lo alang li phan ka chene kal holo lahai do ta hai po la son lo la se alang Tela nangli tum hala kaya terang kisi ke pon po nangli tum hola ka karjudam pudulo mate ase koson se kaya terang pike pon po nangli tum kachni mane o so se na chithano kali kala ko bang ka ajir pitum si hai bang to war pen nang ne dun se lo parok tadu amat da nang pai pen singki alo usi pitu ne ki da me ke ki la ka terang pi pen da pai han singki lo la sinon ke nang tu nang ko busau su kan ke bai pon lo ja lo amat ke ho so ke bi hek lang ma di amat la ke dun jo lo amat ka terang pi han pan der lo ma di pin so bahani ka ke ha arlo so inut hang lo la pan ke papon der lo tren pen mane da pen ko to pen hai an se pi pial hai ama ke chengsi bangke ni ta dipu school dun ting ong pialo rong bangke pastet lo ama school dun ni pialo mangke hala da nilipo korte akibisia apiso mulo masi oni hemle nang do no pialo mangke do dun lo daksi do dun lo ke daksi school dun lo mange tikloyon ti baksi do la ki do dun amangke latum pinanso pilam ne chibhong sai ti mane nu da parok wang ber ti ya lo ma ha pinanso chibhong lo latum chibornam lo mangke chibornam lo chi theng ki chok lo ma sing ke alang abang ke o la nang ki theng nang ki chok ke ni ke kat po ko ma so ki ka lo mangke usu talang tu minu tu ma la pan ki en dun ne ya lo ni bang ke ma na ni ne hem da mang da nang du noi nang ka mo pinavo nang hem nang thonun po ko ma sing ke on te Kumani ta dunjui lo mangka aneng hem kalidelo de ma purnang pon rong lo. Ga hadak de ma purnang pon lo madak do thade lo langke na tong dam jui ne mange chingki dam chi than dam lo ne pine mangka lom so pen ke na ka tum neng thum rong. Ama sing ke lang ke dak do thade pu mangke neng thum lo lang pen seng kang thum le he. Madak do tha pu lo an ke phokep paisa nang ti kang lo. Ma nang ti kang lo mangke lang ke wang i jui lo. Ingke ne bangke hadak si ciru cara nap lo ingke nang teklong